أقسم لكم بالله العلي العظيم الموضوع ليس طائفي، لكن ما أقوله لكم أقسم عليه بالله أنه حرفيا صح. رجل معمم يبيع أراضي في الجنة، المشكلة في الجنة وعلى عهدة وذمة الحسينية التي هو فيها. يقول المتر 1700، ومن يريد يشتري فليدفع $1700 أمريكي طبعا. متری $1700 میشه، خیلی هم نمیشه جوونا. متری $1700 میشه. هر تعداد متر، 2 متر میخواین، 1 متر میخواین، 3 متر میخواین، به نام خودتون بخرین، سند از طرف حسینیه به شما داده میشه. این که شما زمین بخرید اونجا تو بهشت ان شاء الله جواب بگیرین. آقای محمد باقر حائری 10 متر زمین رو خریدن، یعنی $4300. خدا بهت برکت بده. خانم رحیم حسینی انگشترشون رو فرستادن. آقای آس محمد زیدی گفتن منم 14